بله لسر وی راپورتی رادوستن لسر شوتاندنا ترمان پشتی کو او گرتین دی زندان رژیم اسد ده تینا کشتن رژیم اسد وان ترمان دشوتین بلا از وی بابت جالی یاسایی و جی لسر را وصلن زید گل میوانی خوش رو و بکم برز جمیل ابراهیم افناس نها با یک راست راست بلی مد برز جمیل هفته ما تباش و کون هاد راپورت آمده هاد زلال کرن رژیم اسد پشتی کو گرتین دی زندان خود دکوجه ترمی وان دشوتین جالی یاسایی و چجوره توانک تی انجام دان گوری ریناته روش باش جو همو کارمند و بیشتر رودا و گهدار رودا وره دما و باش به دسته و ساق بنج بو وان پروگرامی وی خوش و هجا براستی او شواز و ریچکه رژیما اسد لسوریا تید بشه و کار بکه برانبری گرتی زندانا برانبری خلقی زندانا يعني شێوازێکی باوەڕکردن ji derveyê her tiştî yasayî tu yasa li Kur'anê tebaqandin ne li gor tu yasayê û bêguman wextê yasayê be ji derveyî qanûna be tawanekî gelekî û gelekî xerab e. Rejîma Esed ne ji niha ji kevin de ev şêwazê danûstandinê bi girtiyan bi xelkê gotgirtin û dixistin zindana va şêwazan ji kevin de buwar va şêwazan pêktîne. Tê bîra me piştî Hafız Esed bi înqîlabên sala hefteyê re bû avalê xwe berê Serokê Sûrî Nûreddîn Etasî û grûpa pê re hemû girtin xistin zindana. Ji min hat gotin wê çaxê ku ev Nûreddîn Etasî û hevalê xwe di zindanekê de ne merak li şerê bêtireb zemînê goristan e li bin zemînê zindan e. Di wê zindanê de hevalê bûn zindanê. Ronî nedîtin. Xwarin hindik didan heta ke yanî tiştek diman hestîm ker. ودي سر دشي رنگینه تشتكينوية لسر رژیم اسد باش بريز يعني بشوطاندنا ترمان رژیم اسد کار خو جبر پرسیارتی ج مسئولیت بدی زوبیجت پیش روجه ده مستقبل دي يعني بيجا وان تتوانك بفيرنج انجام نداي بتايبتي كو ترمان شوطينه ناقو آليك نافمتي وينا برپرسیار ببینه و وەک دادگەهێکی ژوار شێکە هەلبەت نکارە خۆشێ بدە عالی ji ber şewtandin karekî xuyayî tawanekî mezin e yanî ev kesê girtî eger bê ji min şewtandinê divê çarenûsa wan bide xuyanî kirin kalkûn e saxin mirînê eger miribin li ku hatine veşartin gorê wan li ku ne lê bêguman ev tiştê di rapora we de hatiye يعني أذكارم بيجم صدي نوت جي راسن بلكي صدي صد جي راسن جي جبرجو أمرن جو أفشوا بوان دكف إيه وانن يعني موك مقول بري أجرجولو كم تربو لحربو ضغط في نظاميته أو جي بيتر دجوار دبي أو جي تشتي خراب بيتر دبي أساليب وشوازي بالزندان كريار دطبقين قلكي دجوار دكي وقلكي خراب دكي باش بريز يعني دماكو اذ كريارتي انجام دان بيغومان هنكس بفيتاواني رادبن نتبايا اندامين ريجيم اسد يعني بنارينا تا كي بالبرسياري يكمه دبر انجام دان بيتاواني ده ريجيم اسد بخويه يان او كسن كوب بيتاواني رادبن بله هر تاوانك حري بالبرسيار ايجو فرمانه دده به فلان کاری مثلا اگر من بیرن وقت مونه کشتن یا شوطاندن که فرمان دایی که ری دایی فلان و فلان و فلان که خلقه اشکنجه بکه حیا مرنه و پشتی مرنه بیوا بشوکه بیگو من سره که رژیم او برپرسیار یکمینه و ایل دوراوی و لشکوی ضباطي اي قول دوراوي جيجو فرماني وي بيكتينو بجي دكن او جي مسؤولن حاليك الجور جيجو لي كاردك وجيجو لي فان توانا بيكتينه حمو مسؤولن
کەس نەبەت پرسیار تنە ئەvێک ڤانکارە ڕادبن جیگ سەرپرشتیا زندانات بکەن ڤان زندانە برێڤەت بن ئیدارە و شرافی سەرڤاز زندانات بکەن هەموو مەسئولن و هەمووی دەرەک بين دادگاه كردن و بين سزای خود چه جوره دادگاه برز انجام دارن وی تاوانی خود دگره یعنی کیجان محکمه وان کسین کو وی تاوانی راد برن خود دگره محکمه جنائیه یان محکمه گدنه دنگت قطبو باش يعني اف كسين يانجي انجام دارن کو وی تاوانی راد بن کیجان دادگاه وان خود دگره محكمة جنائية يعني محكمة قدنا بل محكمة تاوانية محكمة جنايات هي بس فيها محكمة بيجمان سوريا بلكي أو دادگاه تنا بنياجي بيدانه بكلام بده بردادگاه لل يعني دولة تنتن دولة يعني وقت بيجن ولاتي هفقرت يوم المتحدة محكمة وهنر لهاي محكمة كده ناف دولتي هي آتاواني مظن آتاواني سياسي أو كاروفان محكمة بك وقت شاوا برسياري صربيا وبوسنا وهرسك وان درا شاوا محكمة كرن وهنجي كارن محكمة بكنو سيدايوان مناسب بدن يعني جنجا بدن باش بريز يعني جهرك السيرة ديارة وخياية ديار كرنا تشارنفيسا قرطيان يك مرجين تشار سركرنا كريزا سوريا يعني بي ديار كرنا بيجن فان قرطيان تشار سركرنا كريزا سوريا ام بيجن ويب بتشك انجي اناي تشار سركرن زوبزو اگر اف بند اناي بيكانين جي بجينا به جبرتش انجمنا اولهيه ناف دولتي حتى نها درباري شواطة ترمان دي زندان رجيم أسد نهاتي سرهلي تهل ويستك نداية بيدنجة حتى انها سدا ما فيكي تشيف نشانات شيه باوريا مد انجمنا اولهيه دولة خدي هي سيدنا اف دولة جي حاليا برجوان ديوان هنا اگر نب سوريا ايران ايران روسيا ايران دولة هرم ايران برجوان ديوان ايفي هريمي الدنيا حموكي او دبن صدام واجرا في ريجيمي محكمة كنادن برداغها يا الفي مثلا نابل كشتنو شوطاندن ترمي زندان كريا غافاكو مثلا راب ابي راب برجوان ديوان نمينن وشاغي كارن بيتشاوا وقت مقوت ليوغوسلافيا كفن شاوا برسياري كومبوجيا وتوانين شر نافخوي مظن دان محكمة وشغي قال واجب المحكمة لأنها هنا روش للهرمي نخيا جارانوتا سوريا دولة نخيا برولوجي بلكي اف دولة خدي هيز زوبزو بري خنادن رجيم سوريا سركو سوريا وزيرو وكارمن ديوي جبوان بدن دادگاهين اف دولت بله زور سپاس جبو میوان ما مافناس جمیل ابراهیمی روت میوان مول سروی مجاری گلکی سپاسیاتت